ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Agyaman nak anana, tapi nautangan nak. Basta sika, bebang. Bayadak tumatlaang, inton agsweldo nila kay ko. Inton katapusan ti panagsweldo na saan aya. Wala na. Nuyawat na ti sweldo na. Umay ko bayadan adagos ti utang ko. Manulaangan nga aldaw, agsweldudan. Ay wan, kagawad. 5 laangan nga aldaw, agsweldudan. Nagadumo day ta grocery mo. Ay, inutang ko dayto iti tersena ni kagawad kwanang, nana. Na, mabalinan aya ti umutang. Sigud mo't amabalain. Apaya dinak mo't papautangan ngay. Mabalain, nana. Basta ibagam abayadam adagos, apaman nga agsweldo nila kay mo. Ay, kasta ti sikreto na. Ayun Sakto pay. Kung nakabayadak inton agsweldo nila kay ko, inton katapusan. Iso ang pinautangan na kadagos. Kasta gayam. Wala na. Iso nga ang kamot umutangan. Daytoyan, di utangam, jipaut. Agyaman na kagawad. Kanom nga umay bayadan? Ay, inton makalako ak iti irek. Kaano ngay dayta? Makalawas laeng, makalako akon kagawad. Aya. Idagas ko adagos, apaman ang makalako ak. Sige. Di mo kunaan, anapan kamot imutang di ta tersina ni Marikwanan. We, nana. At to'y tinutang ko, kompleto. Bagas kan si daan. Ken adapay nayon na akape kan asukar. Narigatan kang imutang. Naglakan tupay. Basta imbagak abayadak adagos na makalakwak iti irek. Kastaya. Wen, nalaka nga umutang ka ni kagawad. Ingkamat padasan ti umutang, nana. Kumusta ngayon ti biyag, Maray? Kastoy lata Maray. Nagsapa ka ng lukat ita Ado nga men, ti umay aggatang. Itayak pa'y dito'y tersina, Maray. Amok Kaluklukat ko pa'y laeng, addakan dita nakatugaw. Inururay ko amang lukat ka, Maray. Ay na, amok dayta. Kahit pautangan na mga roda na. Sika, ti pautangak, Maray. Kano nagado akaro ba ti papautangam? Ada pagbayad da. Kasla ni Bebang, agtrab-trabaho nila kay na. Iso asigurado nga adan to pagbayad na. Kahit siyak ngay. Pulos tupay adyak makita ang lumabas ni Titersinak ni Kabadong ang mapanagtrabaho. Agbirbirok pa'y laeng iti pagtrabahuan na. Kat, no pautangan ka ita. Pangalaam to ngay iti pagbayad mo. Adan tumot Ay, narigat mari ti agpautang no awan pagbayad mo. Siyak di malugay. Ay, gagangay sa tibaak na imo. Malagip mo manan di kinabaak kon, gaputasaan ka apautangan. Saan ako ngagsubsubli pa'y dito'y tersinam? Saan laeng? Saan laasi ka ti customer ko? Imaw! Baak ka talaga. Itakla nga umutang, di na pa'y kaya. Nanatuyang. Sino ti kasarsaritam? Kasarsaritak to'y bagay. Makakaungat kang samay. Sino kumatisaan ang makaungat iti dayta kumaray? Di na pa'y kaya tapautangan. Ni Marim Akwanang. Sino kumapay ngay? Nakapoy ka laeng akan kwana. Iso asan nakaakayat apautangan. Kahit si kangay, napigsa ka kadikan kwa na. Sak payamati ko na. Ipanagnak ko kan ka napigsakan kwa na. Anya ngay taramidang. Mapanak umutang. Kagawad kwa nang.
Apay, kwarog. Umutang man iti. Saan mo nga ituloy? Tasan ka apautangan? Ha? Apay ngay asaan? Bad record ka dito tersinak. Anya? Kano pa yan na bad record ako nam? Ay nabayagan. Apay, italaang nga ma'am. Naa? Apay ko mga agbali na ka bad record? Saan la dito tersinak? Amin at tersina dito kabildatan, bad record kan. Ha? Uy, jakan mo day ta Kayat mo aya nga ipaskil ko tinagan mo ditoy. Ah? Asi ka kat ado tinautang mo ditoy adi mo pa'y nabayadan. Uy, saan mo't kagawan? Kababain ka dagiti babalasang no mabasa da. Ay talaga, anak kababain. Ay, hindi na kumamot ibabainin nanakwanang. Anya, pinautangan na ka ni Kumari Kwanang. Saan, nana? Kunaken ka. Bad record ka no, iti tersina na? Saan na taa kayat apautangan? Ngem dagi jay daduma, papautangan na. Kitaem jay kaarubak ani bebang, pinautangan na. Kasta ka day? Iso nga dapilpil yun na apautangan day ta kumaray. Addan sa agpaisaw? Adda favorite na. Katsan ada tati favorite na? Wen, ha? Madin sa daytoy amapaspasama ka. Talaga, maday. Anya ti kayat mo, kwaraw. Gubaten tanday ta tirsena na. Ay, agungat ani uncle ka, oh. Kahit pilpil yan nagayam ti papautangan na. Inakpayagpasada, nana. Katsyak ngay mag. Anya ngay nga tateramida. Mapan kayo agtrabaho kinitata ba daw? Sa doong ngamin ni Tatam Abadong. Iso kanulangan ti para balay. Nana, nakitam ka din nila kay ko? Saan mag? Kunak ano nakitam alimabas dito'y balayaw. Napanmanan nag-construction. Inal daw samot amapan agtrabahaw. Ay, wala na. Iso adya utang me kan ni kagawad kwanang, nabayadan main. Ay kaambayat, ano kasta? Wala na. Iso ang mapanak manen umutang. Na, utang ka mo lang utang. Uray tabay bayadak mat. Sika ngay nana, nakautang ka kadi kan ni kagawad kwanang. Saan nga raw tadinak mo't kayat apautangan? Apay ngay, kat kumarim mat, nana. Ay na, agyaman akmanan kagawad, tapi na utangan na. Okay laang bebang, tanalaka kamot ngagbayad. Bayadak to inton kinsenas asweldo nila kay ko. Nawan, sige. Manulangan nga aldaw kat kinsenasan. Sa anak amao mga agpautang kadagiti nalaka ngagbayad. Ay, maruruda kun talaga. Apay, nanatuyang. Pinautangan manun ni Marikwanang ni Bebang. Sapay iranranta na ti lumabas-labas ijay ayang kaw. Ay, talaga asaan na takayat apautangan ni kagawad kwanang. Siyak pa'y mat ako marin at hindi na kayat apautangan. Iswa ka na yung nakagpasada. Tapno mabayadak amin nga utang ko ijay tirsina na. Katsanak to na bad record. Aya? Isu lang ti amo kapamuspusan, nana. Nga mga ngamin no ipaskil lang to tinagan ka. Kat mabasa di balasang ar-armag. Ay, saus! Kababainan, ano kasta? Itaman ti, nagano ti inutang ko di tersina ni kagawad ko na. Nga raw, Drigaur. Nasingpait kan naanos kada kami kan jepot ni kagawad ko nang. Wala, tamakabaybayad kayo iti utang yung kankwana. Kuna naman, nga ipaskil na kano tinagan na kiti saan nga agbaybayad. Ha? Imbaga na dahi ta? One chief, ni, apa yan nakiktot ka? Kat no ado ti utang ko iti tersina na. Ay, kat karaman mo't nga rin tinagan mo ka na kiti maipaskil Waraw! Agpaspasada ka kaday? Katwain, napay ka day. Ituludnak man ijay ilay.
Mapanak man agpalista, tagtrabaho akman mag. Ha? Nagtrabaho kan? Una, tamasadot mo't ni Badung kung agtrabaho. Siyak mo't ti ibaon na. Ay, kito may kangarudan ha. Taitulod ka ni Jay Ilay. Wen latta no ada ka sa pulan yaw. Umay kayo latta umutang dito tersinak. Day taman ti kayat bikin ka kagawan. Hanggang sakbay nga umutang akmanain. Bayadak pa imot aji utang ka. Ay, uwan ayan na dyan listaak. Nay, adamot na nakapaskil ang nagnagan dito isang wanan ti tersenam kagawan. Wen, naganda giti natiwad, ngagbayad. Number 1 pa tinagan ni Chief Kwarog. Kat, isumat nga minti kadakkelan iti utang. Aya, nanay, agasam nga dita kadakkel ti utang na. Imbagak iden nga agbayad, ngam di nakmat ikan kanaw. Iso akastan at inaramig kaw. Ay, agbayad mo't siguro ni Chief Kwarog kagawa. Isumat lagayam nga agtuk-tuk-tukak di tabalayo. Ngam awan ti sumungsong bat, nana. Napanak nagtrabaho ijay Ilay. Awan ni tata ba daw? Nakaturog no kastoy amalam. Itibigat ngay. Nakaturog latta. Ay, nagmayatan ti biyag na, nana. Jakmat mauray nga gunay, iso asyak latan at agtrabaho. Ay, kat nasaya at ano kasta, nana. Apay, anya nga minti ka sa pulam, tagtuk-tuk-tuk ka. Ay, kat, kumustaan ka laang mata, nana. Nay, napan ka man gaya mo na grocery. Ay, nana. Imutangak gayam di tatirsena ni kagawad kwanang. Kat naistorya na, akanayon nakakano ang makita nga agpailay. Amuna nga tan, amapanak agtrab-trabahaw. Ay, amangan no di na payam mo. Payam, taistorya agtukan kwana, nana. Kagawad, irisimon tinagan ko di talistan nga impaskil mau. Tapay ko mga irisag. Umaya ko nagbayad iti utang ka. Ay, kastaya. Agoray ka, taikatagday talistaan. Kat irisag tinagan mo. Isutin nyo urno nga. Ay, ay, mayat no kasta. Amin ko mga dautang na, kat umay agbayad. O, diawanan ti maipaskel tinagan na. Isuntukit di ti rason na sana ka makarami ti balasang. Isu nga raw nga ikatukon tinagan mo. Umay kan, marituyang. Saan mon alabsan, to'y tersina? Adda sa balya papanak maray. Anya aya ti utangam. Sanak nga umutang. Umay ka kidain. Pautangan ka. Umay kan. Na, pautangan nakitan. Amok nga men nga dan trabaho. Kat sigurado ang makabayad kantaw. Nasabat ko ni Nana Toyang, kat nakaisam mat anagawid, kagawad. Pinautang ako, amok nga da pagbayad na. Ay, tadamat ng trabaho na. Nasaya at ti pa nagkumari mi ita. Kaya't nyo asawan, saan na kan akos ko silapan? Ay, saanan agkinkin na awatan kamain. Ay, kat, nasaya at ano kasta, nana? Nasaya aton ti panaglangan mi adto ha. Ay na, nanakwanang. Di mo pilihan ti pautangam. Katda kayo mat anak ka utang. Rumbang ngagbayad kayo mat. Ala sigay. Didan, tanagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Leonard Rebotazo. Sound effects Jun Ren. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center.
iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.